Ever call a girl doll? Algunha vez chamaches boneca a unha rapaza? Or whistle at her walking down the street? Ou lle subiaches ao pasar pola rúa? Ever stare at a woman on the bus or say to your mate, I do that? Alguna vez ollaches fixamente a unha rapaza no autobús ou dixeches aos teus colegas como está esa? You ever give a girl a compliment like nice and wondered why you didn't get a thank you? Algunha vez lle botaches un piropo a unha rapaza, como por exemplo bombón, e te preguntaches por que non recibiches un agradecemento por resposta? I bet slid into a girl's DMs and went ahead and just showed her it. Algunha vez te colaches nas mensaxes privadas dunha rapaza e despois tiveches o atrevemento de lle dicir? You ever bought Lacidina and felt that meant she owed you something? Algunha vez lle pagaches unha cea e sentiches que che debía algo? Ever got her 3 shots in a row hoping you'd get a shot of her? Then what? Algunha vez lle ofreciches 3 tragos coa esperanza de ter a oportunidade de estar con ela? E despois, que? Bundled her, wasted into a taxi and took her back to yours. Subíchela a un taxi e leváchela para a túa casa? You ever guilt trip her, appreciate her, Obligáchela a facer algo e fixeches que se sentise culpable? or push her into it, Ou presionáchela ou empurráchela a facer algo? and then left feeling like a lad? E logo marchaches sentindo un home? Men don't look in the mirror and see a problem, but they're staring us right in the face. Sexual violence starts long before you think it does. A maioría dos homes non se miran no espello e ven o problema, porén, o problema témolo xusto diante de nós. A violencia sexual comeza moito antes do que te imaginas. Don't be that guy. Non sexas ese tipo.